I veliki pozdrav svima ljudi, Darecuk to ovdje, ljudi dobrošli u novi video. U video ćemo napraviti reakciju na Martoza koji ima 20.000 poena, 9.000 poena, tako da ako niste već bacite like, subscribe i share, naravno samo da pozdravim ljude koji su bili na streamu. Doći na stream, što da vam kažem, streamamo svaki dan na Trovu, imamo Nexi, imamo Marko FN, Ognjen S1, Gabi MC2, ljudi ajde pišite, samo da na brzinu pozdravimo. Ivano pozdrav, ako vi želite pozdrav još jednom vam govorim da dođete na stream. Vidimo ovdje Okeko vlog, Bakiša, Bornakro, Marko, Ante Panker, Lubi, Ogroko, Baba Jaga, Kunac, username, eto ljudi, to je to, vraćamo se mi u video. Ok, sada pozdravim samo ljude koji su me followali na Instagramu, to je Lučić Leonardo, Mateo 123, Miloš Micanović, Rahimi Čemin i Arjan Kodes. Ako vi želite pozdrav dobiti u sljedećem videu, bacite follow na Instagramu, naravno, sada gledate video. Ja streamam na Trovu, vjerovatno custome, tako da dođite na Trovu ljudi i naravno budemo, ističak za sljedeći video budemo napravili u live-u, tako da eto možete biti u videu sljedećem. Tako da, dođite na Trovo. Bacite follow na sve socijalne mreže. Fantastic Esports ima. Tako da, eto, bacite follow na Instagramu, follow na Trovu, bla bla bla, doći Discord server. Tako da, to je to. Idemo mi ravno u video. Ok, evo me na Martozovom videu, tako da, video traje 4,5 minute, tako da idemo malo smanjiti. Ok, ovdje ima 12.000. Ovaj video je izbačen prije... Ovaj video je izbačen prije doslovno 2 tjedna, tako da... Oh shit. On igra sa performance modom. To mi je malo čudno, ali dobro. 0 ping naravno. Dobar je ljudi, nema šta. On se na 16.000 poena zajebava s ljudima. Vidim da igram mnogo sa ovim Dragon Shotgunom. Evo kao što možete mu vidjeti. Ali to igra jer je weaker, tako da... Evo vidite, kad ja idem ovako editat onda... sjebem sam sebe. Koga god on ubije, doslovno ne zna gdje se nalazi. Ok, već je na 19 poena. Ok. A dobro, ovo su random klipovi, zato je... dobro. Ok, menja pjesmu, ajde da vidimo. Možda će se i on promijeniti. Znači ljudi, ja sam razmišljao da isto ovako dok igram, da više igram sa tim Dragon Shotgunom. Jer dosta vam treba neprecizni aim da bi pogodili, tako jer ima puno veći onaj za aimanje, tako da možda se ja prebacim na taj Dragon, mada ne znam, budemo vidjeli. Mada mislim da ni to meni ne može pomoći u aimu, nažalost. Ali vidimo igrat cijelo vrijeme sa performance modom. A na primjer ovo ja nikad ne mogu napraviti. Nikad. Šta mu je napravio? Ali doslovno ljudi ovi ne znaju gdje se nalaze kad vam dođe ovakav igrač. Doslovno ja, dođe mi normalan igrač, ja se pogubim. Doslovno. Ovo sam ja radio, ovo sam ja napravio par puta ljudima. Sa time bounceom, kako da to kažem, i to je jednostavno prebrutalno, pre OP. Ok, tu više nije na performance, ok, opet se vrati. A mora jedan dead, mora i najbolji igrač jednom umri. Da, znam da će biti puno komentara, ovaj lik ima više, ovaj ima više, ljudi, ne zanima me, to jest pišite mi samo ko ima više i možemo napraviti reakciju i na njega. Scheiße, wir haben 6 oder so. A svi se performance modom igraju. Doslovno svi igraju sa performance modom. Oh shit.
doslovno IQ milion, brat. IQ milion. Šta im radi, brate? Ovo je clean, ovo je sve clean, ljudi. Ja ne volim ovaj snajper. Ne volim taj snajper, to mi je jedna od najloših stvari za koristit, ali većina njih ga voli, ali meni iskreno nije dobar. Kakvi headeri, ljudi moji. Može ovaj nešto fullat ako nije problem. O, tu ga je sjebao malo shotgun, ali nema veze. Ovo je brat što je sad u boksu bio, je bok te Ringlišpil tu ovdje maze. Vrti se brat u krug. Al doslovno ne znaš, toliko jednostavno izgleda, zapravo je teško. Evo vidi, i svaki put na istu stvar ubije lika. Tu treba samo trenirati i to je to. Doslovno. To je to, ljudi, ovog videa. A ako vi želite biti u sljedećem videu, dođite na Trovo, na live stream. Bacite like, subscribe i share. Učite na moj Discord server, tamo ćemo napraviti ocjenjivanje vaših setupova. Tako da, to je to, ljudi. Vidimo se u sljedećem videu. Do tada, veliki pozdrav.